Pilipini seven halo, arnikang sambirta thanbang sami brismai disopi non birta thebi pen arjuitha. Okay. Aprangsi media korte tumhan churulo nang tumhan pini tum chuhanga teng pen nang tum ke bang pot pini nili tum jasmet pet labang so press meet ki hang nang ko thigel ano atumi dik laban atumi BJP asongja po tum alali tum APHLC a party aphan lapen jasmet pet akihai ukhil gogoi honorable MLA alali phan lam kar bokdo lasi labang so puthak nil tum hin pen alali tum phan BJP aphan lamboi kepi phansi pin nang tum phan press meet bang chupha ponlo nil tum bang so lamboi kepi pen alali tum ke PRMI phan gali bonda alali tum hana pachini je phan lapin kar biang long arat me ahok alam ka chini je phan si nil tum labang so press meet bang kenang tum hana chupha lo ilum thegam lo engleng troxy APHLC foundation de katalon hu nil tum chief guest aisa aman kido MLA okhil go ya kya aphan nil tum hang lo to hang ben si alang tum kar biang lo arar phan APHLC party phan aman ang PC alang li asai doang bong sita na chitong dun lo la ka hara so na chitong dun unhut alang li kar biang lo arat aning lo alam APHLC party tum akimang alam chini si alang li tum alang li bang suri arat athengu public athengu alang li article 244A alam kardak waisap pen alang li rada phan than tikang lo pen lam chak chi tikang lo alang li ninje tikang lo article 244A ke kar biang long lapen dima saw tum kilong vek nangji lake arondo lake constitutional right do kusi alang ka ninje lo lapen labangso article 244A mat autonomous state bangke alang li job ta 100% support lo kusi alang tame rada phan lam chak chi tikang lo lapen labangso article 244A ke nang tum long vek nangji kusi alang tame rada phan tikang lo lapen labangso ke palong jia long alang li jung ban sitame nang art jab dunji lapen ke mithang mata alang li nang tum akachi song lo ke nang art jab dun thibi kusi alang tame lam chak tikang lo labang so alam chak kipi penapot kar biang long arat adum aningarong pipi athema art dinclude na kimang kar biang long arat ke article 244A hello autonomous state hello lake lang kang ibena solo itu makheke labang so itu makin aningar lo lam itu makang ida kang chiralam si alani rana thenglo lapuson openly alangli ningat klong pen ningarong chen pen rata phanlam chak kipi dikang lake isi ke thedu arni lo posini lo tumpak ko alam lo athe okhil gogoi alang like asam angkang pilong no is angkang pilong enut anong nam ka thangklong MLA lo athik pet ahok pet pen rada phan ka song abang phulo posi nong nam na thangklong lo alang li si ni tuma farman lasut lam ngi tikang lasni ni tumba kroy lo kar biang lo ara tal ke kroy lo deng lo aningarong propralo laben ke BJP long ke doa kar bi tuman ta inglo ke tuman ta aninga rong pobon pusi ni tumba aki koido athema labang so lam ke ka jumi sen alam si tumhan lam chak na pitikang lo bonta ningduk mi lam man gala ro atumi dik atumi abangke article 244A autonomous state nang chidon dun lo po alam ke ni pe na pot okhil go aki ha phan al jumi ni jumla alam arbom alang itum amek jang thidalo press meet ki hang aning kithi aning ipung prung set air set lang itu kopia pom lo kan article 244A itu marada kimang aphan nang chidon dun ya kahin do dakalam ni akim besan alam na acha to pata kali article 244A lo nang chidon dun ko posi okhil go ke ha pange ala itu nam karbo ini tum thegam long lo karbiang lo bangpli MLA do including dimasa bolote bang pho MLA tum pini ani thang nat alam ta ninje okhil gogoi kania sontho itum kar biang long MLA tu
batai sibak langsung rat amai pilong alang ni kenia sontot ningjil ma rat phalam chachi piloma assembly long ningjil ma la solam alang tu mitang cuma thasi labagai ingring du herak du punya pon ini tum thegam lo di numo mina kya alang di deputy speaker alang lam he sita alang itu assembly apa itu autonomous apa tak ini langsung nak taksi Jogen Mohon nak HD minister alang tay tu aphan pini ale ko pila lang tay article 244 dia langsung nak taksi non kita gorosa alang like power minister MLA lo alang like alang ko pilo pini kaning dia lam the sibak alang tu ninje lo ma okhil ko ba kya kaniye som tu lo ma labe langsung nak taksi bida singing le alang like langdam ta aphan nai apari nai penelo politician lo karbiang lo ke ini arni autonomous ke dalam article 244 ialam okhil dogoi akihai kania son thot alang ni ninjil ha ninje ji itu thegam lo langsung nak taksi rup sing tero akihai alang te emilu lo kende alang le kopi lo kan ni article 244 ialam ninjil lo karbiang lo ara takidu kiso alang ni ninjil lo ninje ji langsung nak taksi do ulang langsung bangpli MLA di Bangpli MLA including the mas of Bangko MLA pini arni itu ma farman article 244 ialam ni di sida okhil gogoi ke karbiang long arat akari alam jinisi bang itu ma farman bang ki song pini rana thengu selam chak chipilu lapeng ke monang itu karbiang long arat tu labang so ka song lo nang tu nohok eta dam sene guhati le bang sita nang tu ka song hu nang tu phanungsi bulis tum hilena up pote ni thas aprang ni dari fase hilena pa aprang na salang lam chak ni aku an ki thit lu alam the itu farman lam chak ni ki kan ke akahin no bani akin lan man no rong pik ni ko langsung taksi tum chini lo chief minister dr himanta biswa sharma karbiang long ke ki bang ke abatai masih isa panelo langsung meeting thipo ke ki ka batai masih tum isa panelo itu ekam lo tapi ni arni itu makan ida lam alangli lam the sibak rara thingu ninjelama article 244 ya patak melihin na support lo la penal tu mana chudon pamilu tu ni arni alangli ninjelama dr himanta biswa sharma chief minister awasa alangli ninjelama alangli ke ninjei kali itu manang pindram thurong si tu thegamo kidam tangan ingkan dongka lo lamera mai ki bihu alangli ko bilo kaningi ke karbiang article 244 alam kani ka phialam lo alang itung phalam par nang ninje si pilo kani ke karbiang lo kan super state do super state no gele constitutional up to vision mas abi separate state mate do article 3 pe langam de lage do sa super state ke constitutional da abi kate lampar kani ma se itu ma karbi tu ke ina ala BJP lo ke do chomcha do mangke ari ke charge sani ke paro itu thega lo lanjo dakalila Prime Minister Narendra Modi ki banghu alani gupilo itu Himanta Biswa Sharma kani article 244 ini si itu ginang dia lam do laso putha alani gupilo kani itu mana ka pinjam tikang si itu karbi mane paha anglong mane manu aminu gupilo karbi ini inglong de itu inglong itu muni boleh itu tribe boy itu karbi mane pahar anglong mane manu tabe na amini isole itum ke inglong na tum karbi tum ke inglong thanga chini ne ni na claim ling na tum ke dono inglong claim boy be kedi inglong ka lam ta be kedi ninje ek kedi otor mas ka dai ninje ek kedi otor mas inglong ke bana phang ba tikang mal bu ga ke nang lo CM turan ro hang nang ki inglong ting lo busi indirectly ben nang ka ninje lo na tum karbi tum ke inglong ting lo na tum ke thang na ta tum ni ek kelo ha hala suhut Prime Minister ki bangkut ta posi ni tikang Prime Minister Narendra Modi bangkut ta impact farman lam thisi da ni laki itu ning duk me alam laki abela musun bang verwe Prime Minister ke ha ki bangun ku pi lam thisi ni ka beda laso brang Prime Minister ki bang ibu jalan to article 244 ya putha memorandum submit dunji pusi kidam tang MP barin to ninjilo CM to ninjilo ku pi pola alang tu ni na hede taklan na hede ku pi pola ho hemprek ke hanam ke jantar mantar delhi lo hadak khama be hawaldar tamasi kupilo atum memorandum dikida la ne dujima itu mana puji kupilo pini yani anta APHLC party ben thangna ta isi ba memorandum sabit belang su ha thang be hawaldar tum han jata memorandum pipil ale duima pini hajar memorandum alu dulu pini kam kupilo la
ajat ta atward adim do ki plan ni kita ngi jadi nani kita ni guwahati sila nang hok kudua ta bro bhati lehi ma lele di nasona taxi doang APHLC party tumke hemprek ke agenda amasya avi busti lachaning lengani ge atumi searching be kya galang li hemprek alam ninge lo itu pene do agenda do amasi mobile lo chilang lo ma avide ama on the spot media bharwa cho bike salani ge ne ge di ahop on li mobile tuli lo athe man li mobile on tuli lo amasa phi mobile on chidile pong pini ne li lachaning leng alani ke BJP spokesperson ma mande CPML spokesperson ma lali tu klar da kali alani ke tum chini alani ke tum change la kalani hoda ami thang jungjung apo konser tang la chona bu la ke tum chini la halo yo APHLC tu MP election of manifesto lo adalah langsung manifesto lo number 1 ka article 244 ini kubus ni tu han agenda abi kan koi hai rat ta chini atau alan gol chini sita rat han ke pamang bui ke bai pasti alan itu la pusat alan ini je APHLC tu ke hemprek agenda abi athima ke pacu bai ke chongkhui ke BJP tu main strategy lo dalam tahun itu ninja lo ke pacu bai ke chongkhui ke la tu alan tu strategy lo lasi mini paklang gapo ala laichan ni mendang lo alan pori sambuban tu dari andalan itu lo pakai arti bisa mengerti alan do paklang kan andalan itu tu lain tu nanti tu mesti mau lo tak semua lalu mau manifesto first along si dulu lagi article 244A di ampare klar dak bodi han sosom dik akra pangding hakang nelu kiri se to mangke kalau lo gedi lalu lasi dan li puri bida bodo fight for implementation of article 244A lalu de tu election manifesto dio election manifesto of APHLC for the general election 2024 then number 1 fight for implementation of article 244A we will tirelessly advocate for the full implementation of article 244A dadolo ulang to lalu nasirat kan chongkhina ne te gar melora dum chini ni makima lalu lapena lang tum putulo 6 tidul ke lagi chudodi lu sini 6 tidul ke insufficient balu ni di 6 tidul insufficient bolang te alang dum polo 6 tidul ke chudodi lo apuso kono master tik dia fancy lang ko sukini ye balo di non clarify ko de 6 tidul ben autonomous te teacher alo de lasi article 244A de article 244A auto copy house explanation like constitutional explanation in up to the dot that nili puri to bodo 6 sidul ben article 244A ka chirap doma abima ko anza ka chirap do mani ni baklan art asipetalo ni party ko without the 6 sidul specifically part 1 of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule the creation of an autonomous state under article 244A would not be possible along se bugilo kadi the 6th schedule particularly part 1 of the table provides the constitutional basis and framework for creating an autonomous state within Assam it specifies the tribal areas that can be included in the autonomous state and outlines the power and responsibilities of the autonomous state. That means, without the 6th schedule, the formation of an autonomous state would not be possible. 6th schedule pen gali, paragraph 20 ang demi gali, bolo tante autonomous state kini possible to. Tante, cirap mo, langgam sana. Simple example ni dapat lang. Munitum an le do sita lang abi de renge. Lang le do sita an abi de renge. Exactly lo lasila an pen lang ke lagi cuma important lo. Both are equally important for survival. Similarly, 6 sidul ben autonomous state ke itu mana kenal soal. Lasi kenal soal alam macam itu ciri. Lasi alam itu polo 6 sidul itu rodelo lasi autonomous state nanti. Which mean alam ther bangke tu udani di pale bangke internally ke tu autonomous state ani lagi. 6 sidul ke paprai lo de autonomous state tabi lo ke di. Lasi la tu ke hopera bangke autonomous state ani topi. Lasi pansi aman kido khil go gaya ki hai autonomous state alam ke nie jira tu na pa ani chira kape thanda kali autonomous state long lok lang mane APHLC party be autonomous state ban gelo te itu rakung ni ko mane tu bogosna tu ani de bogosna tu ani ke ha pin sin ku dalam kali na itu mana ni jewan lasi kar biang lo arat kina ko autonomous state be 6 din ke chira lo sabe laichan ni ya kha ke chini coming state intense medicine ke ha ko ala ni lapen istilah mo ko to lang
Ini tuh lah karbiang lo ora ini APHLC lo kita Party 7 APHLC Foundation dia aku rat abis sekali rat demam bikin aku pakai dong itu ansi tuh nang curu mau dong bang angarata hajar arat kita itu udah men dari kita ini tangka hajra kita ini itu nggak tahu kalau pun nanti baru resulta nanti boleh jual jadi musuri nang ronji kumbol nang ronji boleh tu rahan kehan jadi rada tu karbiang lo rada tu amitang atangka cikorcasi poisa cirungsi kemana sikap ket inko cirungsi ada so tangka bisa jadi setiap satu kita nasi karbiang lo rada curang lo memang nasi BJP itu lagi nih aning kehan kan kibangakar itu mana tu kang le pen kibang itu akar itu anta tangka abijar ajoni si na paling dulu nasi apolo de tum theglo nasi ni tum thang bak bele kanir gali de kiso sinu king tang pidu min si alali pin nang chini lo itu makin mangalang nang chini si pin je ka thara leadership pin jo alangli ranga thing no si article 244 ke homo thomlo full 100% support to kasan kam na chak pin lagi leadership kimi sana pano je ka thara leadership kimi sana pano pini arni ili tu ASEAN Dr. Himanto Biswa Sarma aphan Chief Minister aphan itu masih yang tulan orang di hai kopi apa lo Himanto aphan pani itu big question alang liga korte apa lo bete akorte apa kan cikam lo bete tapi kopi apa lo pini arni article 244A autonomous terapu thak paninja hede angho paching pua hede hala big question lagi karbiang lo alang chini non ke article 244A large PMA hem chala dia Article 244A alar banke urunodo tangkap yang cela dia. Article 244A alar ke ration card yang cela dia. Mana? Ration card urunodo mahan upi ke. BPL ke. Below poverty line tu masih kiduk na itu masih pipi lah bangsa itu. Ini arara ban ke ration card asang ben loks di pacu. Alang itu ningbe sa paghora dam si 5 lakhs 10 lakhs kerja. Arara so ban ke 90% arara ban ke PMA hem han loks ke par plum alang itu man kuro hem che theng pun si non kuro pharoi si hem che kun bo itu theklo ke lagi BJP leader ma pot lo tang dela sa leadership lo kar biang lo ara tun tun mama mane kar biang lo ara tala PMA hem han loks si chonghong kuma kar biang lo ara tala apne urun do tangka han loks si tung chonghong kuma 1250 tuka are 1250 tuka tangka ben hem Jepang re unji ma usumar fan school fees bi unji ma ahem ade chikim unji mala mata sida kar bietum fan la ant nang ka suppress no itu kilu det lo satu advantage nang piang laki BJP party ma auto lagi lasting ni tum condemn lo autonomous tera puthak khilo goi nang chidon mena pot ala lekan ka pindrem mena pot sini tum BJP an pini condemn ka the autonomous state ka tum nang begi nang kamkhil nang le nang tum BJP tum kamkhil tamen ni tum lo nang kamkhil nang le kar biang lo arak kya nang begi lagi nang tum le nang nesita lalu senang tum ko peniason karne sondo bote altame all of any silam to nang koila lam tade ni tum theglo lo nang tum press meet ki do hu atumi no bon nang tum journalist tum arjulo la koila putha di illegal mining ka arjulo amasi alang tum planta alam nang khale Hedualam na koila kipur aron riben ka koila kipur alam nang tum arjulo media la protect nu BJP spokesperson men danglo ka duk ka beta labang so puthana thaka thide la tak alam pi thide bisuman lahai hoya lam ke mane along be along se lam ta ningi to ji lahai hoya lam ke se ben kipur tu bin dakar be lo chogela di masa tu punya din hekdam no lasi labang so koila aron riben kipur kena pot itu akhir dak lasi aron riben koila kipur tu kan ne tinang de nanji lapian labang so koila ibo phur toy ke ani kaprik kali lagi kare bengo tar mas kasi cari tu labi alang dumpulo koila bangke noki bonal inkiralo busiku sita non ta continue rambo lasin true social media ben linjelo kar bianglo DC do SP do chief executive member nang lo kadu ka tim kar bianglo do
nangi tum ne the polo te APHLC party men prabjin men koila kam tu ne lada ke party la mangelo dak komane APHLC le ingus la men ne po komane BJP le ne kami ne po komane majo party le kam hu pen aronde men claim lo pote na ke ne po tunge athe ni to APHLC atunge ahok pas ki claim lai ka ta tum rata phanda ko la Stefan alang ni resign BJP hut APHLC tumta koila kan APHLC tum pu ang pak lang APHLC tum si koila kam hu na pak lang ang tek na pak lang alang ibin komane jungjung ben kam ka chara ki claim ga ge as a whole APHLC wan party bi kenang personal kam claim na komane dulu hala ban tum pu na phai be alang tu bang alam ki chi don lo so bi ko so mene claim no dum chini inde as jong si APHLC tum ang koila kam hu do puno de itu ma mai phu halo ke thenai lo jaya ka thalo lango ko pila document dum alang ko pina agreement dum epi la koila ka huno jong sing dum mai phu jong si koila ka huno ari dak du ko pina du bedala na pu chok lagi tum ta tax boli tapi la sona be ko mane personal jungjung mana tum ki claim sila alang kan gi puje lagi rata de khel laichan engleng nali tuma phana koi kar bok phula kera phanda okhel gogoi ke lake drama chok pasipu alang jong si ke claim pamme la article 244A implementation phan support permission de assembly long salang lang ngi dun yetang de posi ngi dun de palam thi patumi kan kan long kan ngi se obisi pu pola so la so pu thak ni ke ni bang halo okhel gogoi jong se drama ki claim urang te non la na betul lagi ho di la jogen mohan SD minister nandita gorosa power minister di numol mumin deputy speaker mere singing lenga ki hai Rob Singh terona ki hai Dor Singh roha ki hai tu phan okhil gogoi aki hai kaniye somthok ninge thande drama tha ninge tha somthok pani si rara thing lo lang li ek to maninga klom pen kan ne kali bi seriously jalang ni kanige la puson thok alam the alang tum ninji mele assembly lo ta la pen da kar beng lo ma bi lo ninji mele people ninge je there alang li ka drama badalang drama kuna ta somthok drama la pen assembly lo drama klem tha somthok anta la somthok abort ninge no ratum drama po sipui ma ahok po sipui ha okhil go goya kya kya lage drama klem ma li lage itu ma chini kar beng lo ra chini astam na chini lage atik pe ai mele lage la selang li la si drama po lo te alang ma drama klem tha la exactly la somthok abort ninge tha alang ta hem prek phane tum homor thon lo pa ninge tha la ene chief minister phanta drama ba klem ma to itu da choro dun thi la somthok drama klem thek lo de ala ala mangela la si la som jahat ha APHLC phang kang nek pensi okhel gogoi ke ther tekang ke che so phanta pangrom pontet si claim nanji palam thiki tu ko si nale kan phana ko na ta bok si lam si la sabta kisi tu ki che son pangrom pontet nangi kolam lela le ni da kar biang lo ke bari indigenous pemakai na tumla ko ni itu la thike mu ahok ni tum specifically ni tum ki jonda de kitchen ki biasa masih tu dah kitchen ki biasa hal ki kudam ni tum ahok pe alam khali gapo lake Bangladeshi masih tu dah Bangladeshi tu masih tu ada Bangladeshi non population tu ke teman Bangladeshi sih tu malah along le cara lap ke Bangladeshi tu sih tu masa kuliah lap ke Bangladeshi tu sih dah karbiang bongo bumi ki sei ke mang ke latu masih tu dah alam magelah Karbiang long lapen di masa arah kar inai artikel 244A di autonomous state apa tak kayak ke ngoroi kayak kaning je apa tak kopia pot si Karbiang long BJP atau dia aning sorong lah lo madri BJP itu ke 100% lo Karbiang long arah ke pacing thudi autonomous state apa yang tu aning masih angel 100% lo ang teknik lo peklai dah tu. Latum amai meeting lo masih no autonomous state no rest hemprek lo etik by slogan abi develop. So din ko pila kaping hange Bharat mata ki jai. Latum slogan dah. Biar polo no autonomous state no rest bahang hera hemprek lo etik itung sanksi by slogan pula hang hera. Ha? People hang hera. Ta Bharat mata ki bolta tum ang pala jai ki. People. Ini ani APHLC to amai meeting tin lo ta. Kalau mau teknologi, no autonomous state, no rest kita mati yang cuma, lasi BJP tu hangke hal akam itu teknologi, muri hangke alam cakap ni, akam na itu pakai itu mesti akam je pakai ni mesti,
latung amai meeting longke urunodoi to job card or ration card man cheron po last bangke bharon mata ki jai go pajut ko lahalu inke jai ka thaman sorsa po lanchon khabe thang tagulo tu laso ben opposite bini reject del ga to ma reject mo kasi kedam tang MP election ki including demason dosta homosti tum high tum di la par kya hi tum ko le pharo ni le pharo isra poket laso men tum dan job ke laso ben opposite ki tode sang le case la tum la MP result plan de ta ki high de la bidal tu homosti tin ka chibidam ke check kam thel ke kam thel mo di ama si hola interesting ala masi di homosti tin visit lo man ke high bene kire madim anta in check dam no itu mah judong le ama si api ke singhasan la remo singhasan la visit dam lo mas singhasan lo bang hala omor sing tiswa ki high MP bang ke in check hi de ama sa tum tam ke long tum bang chak di sa nang tu man nang check lo sita omor sing tiswa MP ki bang ke tholeng check hi de ke alang homosti rem ha ke ma jing next one asma do di la halu ta pa thek long da je karbiang long ki in lo a rat ke non ke BJP ke risekal kasi non ke bangji MLA pen ang thek long tu chipinda kali lo itum ki claim ki dam system itum ji chini lo mo aporte adu be thek lo lapen BJP atum patumi press meet ke do hon salawar be ke hai bangkulo APHLC ke nang tum claim nang nelo non BJP charia song long le nang cherap dun noi pusi kipu so pu thak nang li tu ma hin pin ko pilo kan je kang tu klar dalam ningi pu nili tum amai phu akha jai ka thara masi media thenglo de media thenglo si hala ki cheng rupen ningjel nangi tu 6 sidul paragraph 2 sub paragraph 7 arona teng pen council aron selamo autonomous tera pu thak nang tum hang no na pe nang pipe nang resign no nang tu la pusun claim lo polo te ni tum APHLC ta pame de po nang tum nang dun lapo nang tum election dolo po de nang tum support ku po si klar dak alam je ak thara mas ningi lo abatai batai lo kaningi lagi itu me ak batai lo kaningi lasi ni tum ke party boleh ke party re phang lo ni tum ke min ka aisu lo tum ke ninja lang di ko people lo dalang tum ke mahira ko people lo ki che tuhan botari samene ka mahira Kopiya pala tum hempre ka farma na tum chirja na hide CM ki hai masih lam chak chipilo mai meeting along oton master farma ge ne atbuna suduki bus ge ne ge ni dunia ni atbun ke sunja lam patai se executive meeting tum ni na ave la tum ave people no la ra thin ge ninje de akam ke ne de lasi karbiang longara aphan chunri yang tum pachini yang tum lalo APHLC phan patai sinang chuma tha high depth pen autonomous tera phan chisong haji ma ema la pen ki high tang tum arpun sun haji ma ema itu mang tek pen sipaklan ko jong sin tum kan ye ten claim na reject na per secondary la sitan tum opinion ta tum kan ye theblo autonomous tera farman ke episode se tum ke arpu gena sun high like 100% clear the la guard TV ron abetin kan si guard TV pon kolam theta dunia ko guard ki bi aron abi pin si aron da tinga phan cham cholo lagi thangna relationship relation ta kabi ning ke halu ni tum bangke bang pharo le jaya ke thamen kombi de tumi halu thousand soldier bi de tumi halu lagi like government soldier gali tum jung public ni tum ke jaya ke thamen chara komi pha athe jaya ke thamen ke BJP bongo sona nang lang pro government tu si ke tek longi ma government tu si ko pene ke bi longi ma tum chini lagi alangi ko halu ke alangi hele ave alangi men ke tu ti rong khelang se ok chujo kangnek choy kamali alangi ave pin si pini that long rat that ki job nahi ko alangi na chesong tum thip ajap thip alang thon kangnek choy la karbiang lo ara tum chi nahi lagi karbiang lo ara tum chi nahi kangnek choy ituma karbi tum phan to pilo ni tuma richo phan ni tum pilo ni tum cherai phan ni tum right ave ma nang khang ni lagi ma job government nang khang ni lagi mudi sarkar le bang plus ta nang jai ka tholang tum ton ni bang tum ni lagi ara aha mo ja kaning je bang thera ni lagi